Makoti. Ay, Ma? naman ka Ano kung ka pam sama sila nang gamuwi sa sofa ka? Channel. Nam tata khairo lai ben mayengan na vu devil worship. Yeah, so kuna magaling ang trend nan amongst Mr. Post fans. La nga ku yehleni ka ben mayengan go join vu devil worship. Yeah, the name is na the post kwala na linga fly post kwala fa watsara ku dever rashisiwa na ben mayengan sign hili yama 666 loko inga sithembi. Yeah, so yeah, suddenly kahle kahle hi xitalo leyi tirhisaka ti celebrities to tala tele Hollywood na ri mo vona kwala ti picture leti nga veka screen hi xitalo na vo Eminem hinkwavo Drake va pfala tihlo swo kombisa ku allegedly va joine devil. Yeah, so maka yi le ku trendeni swinene post to tele to hlaya na leyi nga fa hi postela va tsala ku a swi vuriwi koko ni nge ti heti hinkwato but leyi nga fa yi ni hlekisa ngopfu leyi a mi swi tiva ku ri Ben Mayengani i mudevheli wo hetelela. Beni u ye a ya joina Illuminati 2016 a New York. And the dang swi lava ngati every year. That's why a postela ku rhambiwa ka the gig ta 8 u lava 25 liter ya ngati dime. Yeah, so vo n'wi ma hlekelela mi ku vinyi va ti-gig. So guys mi ti vonela. That's why na Mr. Post Diku loko ku fa noyi ku sala xinoyana so yeah, leswi swi nga ku trendeni va ri Ben Mayengani join the devil allegedly of course hi ku mina no report so hikuva a pfale tihlo and yeah ve la handle leswi va endlaka swo va pfala tihlo the same way so no ni nga tivi ku a lava ku zama ku va a teka picture a va imitator or swi nga kha swi kombisa ku i joinini so mi nga commenta below loko ra mi nga za subscribe ni ta kombela mi tika subscribe.